Uhlelo leli belubhekisa ukuthi dukwansi ukufundisa ama-graduate laba ama-students asanda ukugraduate ku-field ye-agriculture ukuthi kulokuthi bebelokhu behlezi bemelele uhulumende ukuthi banike imisebenzi bengakwanisa ukusebenzisa ulwazi lwabo ukuqala kuba ama-consultant be-offer ama-services to ama-farmers eZimbabwe at large. Ukuba ngumuntu ophila lokulima koBulawayo kuyasuthiseka na? Kuyasuthiseka khona nxa umuntu ekwenza elolwazi olujulileyo kungenxa yokuthi ukulima ngasikhayele i-economy yeZimbabwe kuyiyo i-mainstay kakhulu kuyaprovide ukudla kuyimudla and then i-surplus nxa iyatholakala iyakwanisa ukuthengisa iBulawayo nxa uyikhangele siyifithi esikhulile ayisafana lakudala sokulabantu abaningi so nxa ulima kuhle uthengisela eBulawayo uba lenhlanhla yokuthi uku-crossroads yama-market yiyo ifithi ekhona enethu ama-main wathi singakubiza sithi ngama-mining zones eZimbabwe. Imali ayisikho ukuthi ivele yona imali ayitholakali evele empilweni singakhayeleli ukuthi kuseZimbabwe kuphela ivele yona imali iyahluka but into elekha kakhulu even kube wesikwedlula imali ayisikho ilack of imali njengoba sisitsho ngohlelo lesilwenzayo into esinanzelelayo ukuthi on top of ilack of imali maybe kule impact kakhulu ilack of knowledge ngoba khathesi ngasikhangele kulama programs kade incedisa ama-youth abaku-farming ngokubanika amaloni but aba-youth amaningi abakwazi konke khonokho. Bakhona abatsha abaningi na abafisa ukungena kulo msebenzi wokulima? Khathesi ngasikhangele ezintweni zokulima ikakhulu iningi sebebaningi abantu abatsha sebebaningi okokuthi iZimbabwe Farmers Union organization yama-farmers isizile sector yama-youth aba-organizer ama-youth kuphela abalimayo